Pozdrav pajgimaši, nastavljamo u novom videu, znači radimo i dalje animacije. Sada imamo jedan primjer animacija sa prikazivanjem koncentričnih nepopunjenih krugova sa petljom while korištenjem PyGameTime funkcije. Znači otvorit ćemo opet Python. Sada ovo možemo opet da maknemo. Ajmo opet da se vratimo u PowerPoint, da uzmemo neku od naših struktura. Opet ćemo uzeti ovu prvu strukturu. Znači samo ovdje radimo CTRL-C. Ovdje idemo sa CTRL-V, vidite kako to ide brzo. Ajmo da pokrenemo da li mi radi moja struktura. Znači struktura je u redu. Znači prvo menjamo naslov prozora, stavit ćemo ovdje recimo animacija krugovi. Sada, prvo što treba da uradimo, vraćamo se na naš primjer, da vidimo šta se traži. Evo ga primjer tu. Znači treba da iscrtamo koncentrične krugove koji će se pojavljivati jedan za drugi. Jedan za drugi. Znači animacija krugovi. Naravno, pošto smo imali ovdje neku komandu line, nju naravno brišemo. Nama treba naredba circle. Circle za crtanje kruga. Znači opet u prozoru, u nekoj boji. Sada nije ovdje red boja, znači odmah rešavamo problem, nego je u pitanju neka boja koja se dobija po random principu. Znači, ovdje pre iscrtavanja moramo da uvedemo neku petlju while, ponavljanje while, pa ovo crtanje uvlačimo unutar petlje while. Tu ćemo napraviti uslov. Ajmo da stavimo tu dve tačke. Da nastavljamo sa ispisivanjem komande za crtanje kruga. Prvo da definišemo random princip prikazivanja boja. Znači znamo da se boja formira po random principu ako menjamo faktičke vrijednosti R, G i B komponente. Znači random rand int, otvaramo zagradu, možemo da stavimo od 0 do 255. Znamo boje se menjaju od 0 do 255. 255 je znači maksimalna jačina neke boje. Sada isto to, ali ovdje nije R, već je tu u pitanju G. I ovdje opet nije R, nego u pitanju B. Znači RGB, red, green, blue. Sada imamo znači sve tri boje. Treba da napravimo jednu uređenu trojku, takozvane torke. Nazvat ćemo je baš boja. Boja je jednako u zagradi R,G,B. PyGameDrawCircle. Znači definisali smo boju. Sada, ajmo da promenimo prozor. Neka bude sada 400 puta 400, malo manji prozor. Sada, prva stvar koja se definiše je centar našeg kruga. Prema slici vidimo da je centar svih krugova u faktički centru našeg Pygame prozora. Znači u tački 200. Hajde umanjit ćemo ovo. Ovdje kucamo 200 i naravno i ovdje 200. Sljedeća stvar koja se definiše je poluprečnik tog kruga. Sada, da bi dobili animaciju, taj poluprečnik treba da se menja. Pa ćemo ovdje ukucati pp kao poluprečnik, a moramo to pp da definišemo i pre
ulaska u while petlju. Hajde da krenemo od najmanjeg kruga, neka je PP recimo jednako, evo kao što stoji ovamo 3. Znači imat ćemo prvi krug koji ima poluprečnik samo 3 piksela. Dalje se definiše ovdje debljina linije, evo ovdje je stavljeno 3. Znači to može tako da ostane. Sad, ova petlja while neće raditi sve dok se ne definiše uslov. Ako pogledamo sliku i ako naša animacija kreće tako što se iscrta prvo ovaj središnji najmanji krug, pa posle toga ovaj malo veći, pa još veći, još veći, još veći i tako dalje, sve do najvećeg kruga, znači crtanje animacije treba da se zaustavi kada jednostavno se iscrta ovaj posljednji najveći krug, a tada će zapravo 2 puta poluprečnik, to je 2 puta PP, biti jednako 400 piksela. Pa nam treba uslov da je 2PP, 2 puta poluprečnik manje od 400. Šta je 400? Pa to je debljina našeg, odnosno širina našeg Pygame prozora. Sada, da bismo dobili da se prikazuje jedan za drugim sa manjim pauzama, znači od najmanjeg pa sve veći, pa veći, pa veći opet, pa do najvećeg kruga, moramo da stavimo znači neku pauzu nakon iscrtavanja. Znači opet to radimo pomoću komande pygame time wait. Ajmo, neka bude to pola sekunde, to je 500 milisekundi. Mislim da je sada program u redu. Ajmo da vidimo da li imamo nekih grešaka koje često budu neizbežne, ali da vidimo šta se dešava. Evo, naravno, neka greškica je tu. Random is not defined. Znači, palo mi je na pamet, ali sam zaboravio da importujem. Znači, ove greške je jako poželjno vidjeti da bismo izvukli zaključak. Import random. Znači, mahinalna greška, greška u brzini. Kada sam kucao ove komande, palo mi je na pamet, ali tokom kucanja sam već zaboravio. Import random, znači u pitanju je biblioteka slučajnosti. Ne mogu ove dole komande da rade, što nećemo importovati random biblioteku. Znači jednostavno greška mahinalne prirode. Evo ga. Evo ovdje vidimo opet još jedna greška. Ušlo se u beskonačnu petlju. Ovdje sam opet zaboravio da uveličavam vrednost poluprečnika. Znači kada se updateuje, treba mi da je PP jednako PP plus nešto. Hajmo da uveličavamo recimo za 10. Za 10 piksela. Znači ako je prvi poluprečnik bio svega recimo 3 piksela, sljedeći će biti 13. Nakon toga 23 i tako dalje. Znači ponovo je bila neka greška koju je poželjno vidjeti. Pokrećemo. Evo, sada je već druga situacija. Iscrtava se, ide se do najvećeg. Evo, došli se do najvećeg. Kada priđemo već naš close taster radi. Ako bismo htjeli da ubacimo muziku, opet, znači možemo čisto na osnovu onog slajda pre. Ubacivanje muzike. Znači to je ovaj donji slučaj. Ajmo da ubacimo baš ovaj slučaj gun shot. Znači možemo prokopirati to odavde pošto imamo baš taj file. Znači pre nego što uđemo u petlju napravimo znači neki zvuk i samo nakon prikaza slike možemo da pucanj tačka play otvorena i zatvorena zagrada.
zatvaranje radi. Vidite kako to sada i lijepo izgleda i lijepo zvuči. Ako vam se ne sviđa ovaj zvuk, možda da odaberete neki drugi. Da vidimo dalje, sad sljedeći primjer. Znači ovaj primjer smo uradili. Sada jako sličan primjer, samo su u pitanju ispunjeni krugovi. Znači za razliku od ovog, sada posle PP nemamo debljinu linije, pa će se iscrtavati jedan za drugim u raznim bojama. Hajmo da vidimo kako to izgleda. Run module. Evo, došlo do samog kraja. Naša petlja while radi jer proverava da li je poluprečnik dosegao maksimalnu vrednost. Ono što bi se možda mogli promijeniti, recimo da se PP, to je poluprečnik, umanjuje umjesto da se uveličava. Ajde da stavimo maksimalni poluprečnik, recimo da bude recimo 200. Sada 200, samo ćemo sada da ga umanjujemo za 10, umjesto da ga uveličavamo. Ajmo da pravimo taj način. Pa sada provjera će da bude sve dok, ajmo da vidimo da li može, početna vrijednost poluprečnika će biti 200, u svakom koraku će se umanjivati za 10, sve dok PP bude veće od 0 ako se ne varam. Znači, pošto se umanjuje, sve dok bude veći od 0, neka se prikazuju novi krugovi. Ovo bi trebalo da da odjednom na kraju sliku svih krugova. Evo, znači sam se zaustavio. Naš program izvanredno radi. Čuju se zvukovi, vidimo da li se zatvara, da. Zatvara se i samo da se vratimo na naš PowerPoint. Još jednu stvar da objasnimo. Znači, pored ostalih izuzetno efikasnih i zanimljivih funkcija, u Pygameu postoji takozvani sat. Znači, mi smo do sada za čekanje, za pauziranje koristili Pygame time wait komandu i unutar nje unosili određen broj milisekundi, to je sekundi. Sada, u telu petlje mi možemo da uvedemo neki sat, znači pre petlje, i samo da uvedemo odbrojavanje, to je broj frejmova u sekundi unutar petlje. Hajmo da probamo i to. Evo dole ima jedan primjer. Znači, evo ovaj levi primjer ovdje. Bez uvođenja sata, pomoću Pygame time wait komande, jednostavno Pygame time wait komanda odbrojava, to jest pravi pauzu i pravi jednostavno utisak animacije, to jest mijenjanje slika. U ovom primjeru desno, znači isto to, samo je uveden, znači sat pomoću funkcije Pygame time clock. Znači to je ta čarobna funkcija Pygame time clock koja u promenljivu sat jednostavno kao da ubacuje neki časovnik i mi je posle pomoću komande, odnosno pomoću funkcije sat tik, unutar tela petlje faktički odbrojavamo frejmove. Ovakav znači prikaz bi bio 25 frejmova u sekundi. Sat tik, znači sat, to je ovaj gore definisani pomoću Pygame time clock naredbe. Ovo se stavlja unutar petlje i tik kao neko odbrojavanje koliko frejmova ima u sekundi, ovdje je slučaj 25. Ajmo još jednom da pogledamo to u primjeru. Znači jednostavno pre while petlje pravimo neki sat. Sat je jednako pygame.time.clock. Evo ga, tu je sat. Sada na kraju petlje, znači evo ovo ćemo da stavimo pod komentar. Umjesto Pygame time wait uvodimo znači da je sat.tik
u zagradi, ajmo da stavimo, evo recimo 10, da vidimo kako to izgleda. Isti taj znači program. Vidite da ide mnogo brže nego pre. U pitanju je 10 frame-ova u sekundi. Hajmo da probjerim, nećemo 10 nego recimo 5. Čak ni ovaj pucanj ne može da stigne da se lijepo čuje. Stavljamo 5 frame-ova u sekundi. Znači prilagođavamo. Čak i ovo mnogo. Ajmo da stavimo recimo 2 frame u sekundi. Ranujemo program. To bi bilo to. Nastavljamo u sljedećem videu.